Kusaidiana sana ni jambo la msingi ambalo Mungu analipenda na analihitaji tulifanye katika maisha yetu. Na moja kitu ambacho shetani ambacho hapendi kuhusu huku duniani tunapoishi ni swala la kusaidiana. Kwa nini shetani hapendi kusaidiana? Kwanza tutakao tujue kabisa kwamba maisha tunayoishi tunatengeneza aidha ufalme wa Mungu au ufalme wa shetani. Kwa hiyo mojawapo ya maisha tunayopitia hapa duniani, waweza kuona kwamba binadamu wengine ni wabaya au wengine ni wazuri. Kwa nini? Kwa sababu wengine uliwaona ni wabaya kwa sababu hawakukidhi haja ya hitaji lako. Pengine uliwaomba msaada lakini hawakuweza kukusaidia. Lakini nataka nikwambie kwamba sio jukumu lao kukusaidia wewe. Anayepaswa kukusaidia wewe ni Mungu wa mbinguni. Na si vibaya kuomba msaada. Kuomba msaada ni jambo jema sana mbele za Mungu na ni jambo la kumpendeza pia Mungu. Lakini unapoomba sio lazima usaidiwe, maana kila binadamu ana matatizo yake. Kila mwanadamu ana changamoto zake. Pengine unaweza ukawa unamwelezea mwanadamu changamoto zako, lakini naye pia anaanza kwake, lakini kwa wakati huo akashindwa kukusaidia. Matokeo yake nini? Ukajikuta unamchukia pasipo sababu ya msingi, au ukaona labda hapendi maendeleo yako kwa sababu ameshindwa kukusaidia. La hasha. Kinachotakiwa ni nini? Katika maisha tunayoishi, inapaswa kwamba utambue jambo usilopenda kufanyiwa wewe usimfanyie mwingine. Je, wewe cha kwanza, unapenda kuombaombwa? Kama ukikuta wewe upendi kuombaombwa, basi usipende pia nao kuwaomba wenzako, kwa sababu swala la kutoa ni la moyo, sio swala la utajiri. Kuna mtu ana kidogo lakini anakupatia, lakini usione kama yeye anacho. Mwingine hana kabisa, au mwingine anavyo. Kwa mtazamo wako unaona anavyo, lakini